Khumbula Phakameni noThabo Sambothi. Yimi niyesabatha ibenhle kwabangcwele uThabo kaSambothi obingelela ekseni kuyisabatha mhla ka14 June 2025. Uhlelo ke lwakho lomlaleli sikhumbule Phakameni luba njalo ngamasabatha kusukela ngo4 kuya ku6 ekseni. Ngisuke ngahambi ngedwa ke lapho ke ngahamba kanye nabagcotshwa umshumayelo Sibisi baba uMhlongo umfundisi JS Mhlongo. Bese kuba wena ke mlaleli ke nawe sukukhona ulalele utshele nabangazi ukuthi abavuke balalele bavula iApp abazoyithola lapha Google Play Store mabenganayo iApp baye lapha ya ku www.inandafm.co.za bazothola ke lapha ku streaming live bathi stream live balalele bukhoma Inanda 88.4 FM ayihluphi ke ngempela ke leyo uyithola noma ngabe ukephi noma uhamba phi ihamba inganqamuka as long as kukhona nje inetwork izoloku idonsile yodonsa uzofika eGoli uhambulalela Inanda FM uyilalele njalo ningahlukani. Siyabonga ke komdala weinsuku osigcinile savuka saphinde sahlangana njengoba sasishilo washo umshumayelo wathi mayivumile siyophinde sihlangane nakho ke sesiphinde sahlangana futhi uzosithola na ku WhatsApp 0687649969 0687649969. Sikhumbule Phakameni ku Facebook uzosithola lapho uzoyibona iposter ikhona ibhaliwe ukwazi ke uphinde ucomment ngaphansi kwaleyo poster elapha ya ku Facebook. Sikhumbule Phakameni ku YouTube uzosithola futhi nakhona. Siyabonga kakhulu kulabo sebevukile sithemba ukuthi ke sizohlala ndawonye kuze kushayele lo hora lesithupha. Sicela ukubingelela mshumayeli. Angibonge Thabo Sambothi mfowethu nakumfundisi sibingelele nakubalaleli eInanda FM sithi imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Amen mfundisi. Imini yesabatha ayimenhle kwabangcwele sibingelele kubo bonke abalalele sibafisele ukulalela okuhle sibingelele nako siphathele intambo lapha usithintele inginopho umfo kaMncanga Canon SA sibonge kakhulu. Ngaphandle ka Canon hayi kuyabheda ngeke nisizwe ngeke asike emoyeni uCanon mayingekho. Sibonga impela usonke nobho wethu lapha ya naye simcelela izibusiso inkosi mayibusise imbusise naye ngomsebenzi wakhe. Singena kulo ke namhlanje sithi hlala nathi singena kuyo ke namhlanje mfundisi ake ngibingeleleke baba Mahlasi phinde ngibingelela sengingena enkonzweni. Ngiyacela abantu bangakhathazeki basingathandazi ukudala singathandazi sihlele ihlalweni sifake nezicathulo uma sike sayikhumula nje icathulo lesikhathi siyikhumula umbhobho usuzogeja indawo yawo lesikhathi sibheka phansi. Kodwa ke namhlanje inkonzo ithi hlala nathi inkosi yethu isona sihloko esinaso. Uma ngingaphazami kwaku 1965 sasingazi ukuthi kuchaza ukuthini lokuthi hlala nathi inkosi yethu. Izihlabelelo zala eNazaretha zonke zimzekeliso zikhuluma ngokuzokwenzeka. Angiqale ngendaba kababa omkhulu ngelinye ilanga ubiza unkosazana uMntungwa iyatholakala le ndaba endabeni kababa omkhulu uthi Mntungwa lo muzi wasekuphakameni ngabe sengubhidlizile. Uthi kodwa inkosi ezayo umnikazi wayo amazwi lawo inkosi ezayo ewumnikazi wayo iyawuthanda. Ingakho ke manje ngeke ngwenze lutho ngoba inkosi ewumnikazi wawo iyawuthanda. Amazwi enkosi ilanga lawo
uyaphinda uyambiza futhi umntungwa ayikhulunywa lezinto angazi ukuthi yini ingakhulunywa abantu abafikayo bayiqonde uyaphinda uthi umntungwa ukudlule emshinini kamoba la kamashu ukudlule ngakhona uthi umntungwa yebo baba ngiyangidlule uthi ulizwe iphunga la khona uthi yebo uthi ngelinye ilanga nomzwa sekuphakameni uyonuka kanjalo uthi abantu abawudlula khona bothi kwakusekuphakameni le nkulumo siyizwile ngelinye ilanga ikhulunywa inkosi ilanga bese ngibhekile ngiyowa ngithi between 1966 no65 ngiyakhumbula kwakudlula ibhasi yasemaqadini sithi isihlabelelo hlala nathi inkosi yethu leli ilanga lidlulile namhlanje ngicedela leyo ndaba kwakuyinkonzo yofakazi kusukuma indoda yakamvuyane yakithi phezulu lapha ozwathini nayo iqonde ukufakaza athi hlala nathi inkosi yethu leli langa lidlulile athi thula kusho umnikazi wabantu kusho lenkosi athi ubaba mkhulu lo muzi ngabe sengudilizile kodwa inkosi umnikazi ayawuthanda uthi ke iyofika yona idilize zonke lezindlu zotshani uthi yokwakha izindlu ezintsha uthi yohamba ngeimoto yohamba ngamabhasi iyokwakha izitolo ukhuluma ngenkosi ewuthandayo umnikazi walo womuzi wasekuphakameni inkosi ilanga ngokusho kababa mkhulu kuhamba lo mnikazi owuthandayo lo muzi uthi siyakhula sikhulele kuphakameni sizintandane asinali imumva asinali phambili yashintsha indaba singaphakathi phumani emzini kaNkuluNkulu ekadethe ningawushilo umzi wasekuphakameni kodwa emveni kokwenza kabi sokukhona leliphungu baba mkhulu akhuluma ngalo uthi uNkulunkulu akahlali nabantu usezwe iphungu uNkulunkulu uNkulunkulu akahlali nabantu phumani emzini wasekuphakameni sithi isihlabelelo esiphezulu kwaso namhlanje hlala nathi inkosi yethu leli langa lidlulile uma ulandela lesibili ithi thina sikafiki lapho kulelo zwe lokwenama zimi khona ingilosi lapho kungashoni ilanga ngaleso sikhathi wayekhona lalithi noma selishonile singakuzi ukushona kwelanga yingakho kwakuthi mangena inkonzo ungezwa nokuthi sokuzosha u80 ilokhu ingene emini kuze kubulandwa amalambu abekwe la indaba ilokhu iyintsha uthola ukuthi kuyoshala isikhathi nasebusuku ufunda incwadi eyodwa yeBhayibheli akafundanga zonke lezi ngizoyifunda uzokhuluma ngale ncwadi yeBhayibheli eyodwa akhulume kuze kuse nihleli nilalela ithi ke thina sikafiki lapho kulelo zwe lokwenama uma ethi ningaphumi ekuphakameni umzekeliso lo akasho uphuma endlini uvula umnyango uphuma usho umthetho kaNkuluNkulu ukuphakama akuzona indonga ukuphakama umthetho kaNkuluNkulu uma ethi uNkulunkulu akahlali nabantu uphumane ekuphakameni kodwa usethi ningaphuma ekuphakameni uchaza ukuthi uma kwenzeka seniphuma kulokuphakama okwakhiwe ngezitina nama blocks kodwa ningaphuma emthethweni kaNkuluNkulu ithi incwadi kaMateyu 24 ngithi 1-4 ithi uma nibona amanyala abona uDaniel umprofeti endaweni eyingcwele anobalekele intabeni uyasiyala ke la inkosi yasekuphakameni ithi seniphumile emzini kaShembe le intabeni lanibalekela khona kodwa ningaphumi emthethweni owukuphakama yini adaluba ukuphakama lo mthetho ingoba ukuyise kuphakameni imaphi ekuphakameni
ekuphakameni sembusweni kaNkuluNkulu. Ithi incwadi kaDuteronomy elekelela lesihlabelelo siyintshumayelo ohamba nawo njalo ekukhumbuzayo ukuthi asikakafika ezweni lokwenama. Indima esithatha thina sasithekile kulelo zwe lokwenama. Lapha ngakhanyisiyo lelilanga lalomkhathi. Alube kuwe udumo lwakhe emhlabeni nasezulwini kumabandla onke akho. Kunjani manje? Udumo lwaseluba kubantu abasemhlabeni. Kube kuthiwa uduma lube kuwe, kusho uNkulunkulu omthumile. Uduma lube kuwe. Alungabi kubantu abasemhlabeni. Alube kuwe ohleli phezulu emhlabeni nasezulwini. Akukona nokuphuma emzini wasekuphakameni lokho. Akukona nokuphuma ekuphakameni uma kuphakama kuumthetho kaShembe. Uma ethi yena ku number 4 alube kuwe udumo lakhe emhlabeni nasezulwini. Uma udumo solokubantu bomhlaba akukona inokuphuma ekuphakameni. Ngoba ekuphakameni kuumthetho, ekuphakameni isezulwini. Ekuphakameni munye odunyiswayo uJehova okuyena owathuma uShembe wathi hamba emhlabeni. Nasesihlabeleleni sethu kwakuyisabatha nje sizolalela yona leyo nto. Khona indawo esho njalo. Khona indawo esho njalo esihle umthandazweni wesabatha. Angisazi ukuthi maphi. Ngeke ngiyibheke. Ekhuluma ngokuthi munye odunyiswayo. Munye odunyiswayo. Munye ongubaba wethu. Ake ngithole lencwadi ekhuluma ngaleyo nto. Ehlabeleni zesabatha. Lapha so ithola ba number 3. Yeah, straight mesaben Jehova. Yabo verse 3. Mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane igcine imithetho yakhe anilobele yona uJehova ngenceku yakhe ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke ukuthixo wemkhosi. Ithi-ke la udumo maluwe kuwe Jehova. Khona la ithi khona wasibuyisela kuye. Umsebenzi ozokwenziwa uShembe. Wasibuyisela kuye kodukweni kwethu ngoba ngesikhathi ethi phumane ekuphakameni sasesedukile sesinephunga. Sesedukile ithi-ke wasibuyisela kuye kodukweni kwethu ukuba sibuye. Yini efanele sikhumbuze ukuthi asikafiki kulelo zwe lokwenama? Eke sifunde incwadi kaDuteronomy 31:19-21. Deuteronomy 19 indima yakhona 19-21. Ngakho-ke zilobeleni leli hubo leli lithi hlala nathi inkosi yethu. Lilobeni enhlizwe yilona leli hubo ethi inkosi yasekuphakameni uShembe mgwinyeni. uShembe kufanele agwinywe ilezi hlabelelo ngoba izona ozothi sokufikela isikhathi sokuhlubuka uthi ha kanti asikakafika ezweni lokwenama pho sinanyiswe yini. Ithi-ke lencwadi ngakho-ke zilobeleni leli hubo ulifundisa abantwana baka-Israyeli ulibeke emlonyeni yabo ukuba leli hubo libe ngubufakazi wami ukumelana nabantwana baka-Israyeli ngokuba lapho sengibangenisile ezweni engalifungela oyise elivame ubisi nezinyosi badle basuthe bakhuluphale bakuphendukela kwabanye uNkulunkulu bakhohlwa ukuthi asikakafika ezweni lonama bakhohlwa ukuthi uShembe mefika wathi sibuyela kuye ukuba sibuyele sibe kade sisebumnyameni sakhishwa eGibhithe sazofaka ezweni elinothule izinyosi okuwumuzi wasekuphakameni okuwumthetho kaNkulunkulu sabuyele emuva namhlanje sikhuluma indaba endala uShembe ngakhulumanga ngayo uthi-ke elivame ubisi nezinyosi badle basuthe bakhuluphale baphendukele kwabanye uNkulunkulu babakhonze bangidelele basaphule isivumelwane sami. Sithini isivumelwane? Sithi isivumelwane esisenzayo thina phela asiphenduki senisivumelwane. Khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwane sikhona 11 la khona la. Khumbula
basaphule isivumelwano sami. Khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho. Ngenye indlela wena usuzogana kusho njalo enkonzweni kaMahlukana Ndlela. Kuthiwa wena usuyaphuma manje usuyaphuma kwabakini obugida nabo awusagidi nabo kanjalo nomakoti megana unemthetho yobukoti thina sizoba omakoti la lethi ngekhumbula leli verse siyibopha thina ngoba okuvuka nokulala ulisho nje isonto lonke ulisho ekseni leli verse ngithi kwenye indawo lu9 la lu11 ngithi kokuvuka lu9 kwelo kokulala ngathi maphi kodwa nakhona isho lo khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova wakho uNkulunkulu wakho sokuthi wena usiyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Masisho nje lento ekuthiwa loosely translated ngesilungu usiyoba umNazaretha kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Yeah. Isifungo. Isifungo lesi ingakho ke isifungo ngokujwayelekile usenza ngetshe. Ingakho Jesu ethi lo nqobayo ngiyomnika ishe limhlobo. Thina masesenze lesifungo mesihamba siyalahla ngana khona noNkulunkulu sifike sithwala itshe. Sithwala itshe silibeke enkatheni. Ithi ke inkosi yasekuphakameni la ngaphuma sigodhe nabo thaba ngulingokumahlombe ngokuthwala izono zethu. Uthi uma uhlubuka eMnazarethini ukhuluma ngendaba ukuthi kwenzakalani ke umuntu lahla isifungo. Uma uhlubuka eMnazarethini uma ufuna ukukhululeka ubonakala ukuthi usuhlubuke ngempela ungabi nacala. Ubohamba ubheka utshani wabusiphula mzwane wenza inkatha yokuthwala itshe. Uthi mase ubutholile lobutshani ubuthathu ukubuselela wabusiphula khona Mahlasi. Uzobuthola kanjani? Into elikhona kanje. Ubuthathe ubuselela wabusiphula khona bumile bufane nangalesikhathi ubusiphula. Uthi mase uqedile lapho bese ubheka kulawa amatshe itshoko elakhe labeko wena. Ulithatha ubuselela walithatha khona. Uthi umuhluleke ukwenza lokho yazi ukuthi indawo yakhe ezulwini isivaliwe ngeke usangena ngoba wena wenza isifungo sokuthi namhla ngiyawugibela kule ntaba yasenhlangakazi ngiyoze ngife ngigibela kuyona. Uma ungasagibelile awusenzile isifungo. Mhlambe bake babuka abantu lawa amatshe aqala ukubekwa ngo1916 ekhuphuka nabantu ukuqala aqala ukubekwa. Uma ucabanga elabeko ugogo wami abaqala ukukhuphuka ingaba ngakanani ukube ngibona ngathi konke yenzakala ngathi khona la iswa khona ungathi ayadonswa lapha ngezansi angathi ayadonswa cishe uthi nela malisekho kulawa phezulu engaqala ukugibela fanele ngayi intaba kwawona kufanele ngabe la amatshe ayintaba Mahlasi bangaka abantu abagibela lapha iminyaka yonke esikakhulumi ke ngalawa khona amatshe abekwa uma usuke engonweni lawa abeka halfway lawa abeka halfway abekiwe nawo iwona ngathi ayinkinga kakhulu ngoba awazi noma achitheka ashona ezansi umuntu uyabuka emotion la ichithekela khona afika ashoniphi indaba kaHlambi ifuna siyinake lelathi lona ofunda kulona cishe ukuthi ungathi umuntu mesehamba emhlabeni liyadonsa kuthiwe woza uyothi musuwele eJordani netshele igama lami ngolifumana khona ungathi liyahamba liye lapha la uyolifumana khona bese uthola igama lakho yakhuluma isihlabelelo njalo zonke ihlabelelela ziyintshumayelo kufanele uyikhumbule isho njalo incwadi ithi le ihlabelelo zifakeni einhlizweni zenu yizona ezonikhumbuza ukuthi kusekude la siya khona sikakafiki ithi ke miqhubeka lencwadi ithi kuyakuthi lapho sebehlelwe ngokubi nenhlupheko eziningi leli hubo lifakaze phambi kwabo njengofakazi ngokuba alikukhohlakala emlonyeni yenzalo yabo lokhu ngiyazi imicabango yabo abayicabangayo namanje ngingakabangenisi ezweni engalifungela bona inkinga yinyeke inkinga ethi ke inkosi yasekuphakameni manje khuluma ngalo ethi khuluma ngokuphakama okusha ethi ukuphakama okusha kona mase kwakhiwe
akuyohlupheka njengalokuphakamela khona la inkosi ilanga ithi uma maNazaretha asibuze lokho uma uNkulunkulu esekhona phakathi kwethu pho yini edala abelungu belokhu bethi bafuna ukudiliza lo mzi khuluma ngomzi asephakameni yini le edala ukuthi abelungu njalo bebekhuluma ngolumzi bafuna ukudiliza akekho waphendulayo ngoba kwakumbuzo wasezulwini wayihlola wena wabothi cishe kungenxa yami ngiyakhumbula ngelinye ilanga bonke abafana bakholele kuphakameni sakhumbula izono zethu ngithi ngikhulume lento ukuze sazi ukuthi noma ubani cishe ukuthi unalo icala kuloko sikhumbula izono zethu hawo bafowethu thina sakhulisa emzini wasekuphakameni sizintandane sabalana isikhathi senyanga yezulu sabalana ngiyakhumbula ukuthi besinemkhuba yethu yabantu basezweni ngoba angisasezingane besingazi namhlanje sikhulile siyabona hawu idokodo nedokodo liyamangala wena wake wenza ukuthi la wena wake wenza ukuthi la ihlahla zasekuphakameni zasimangalela eke sihambe siyobonga ukuthi sakhulele kuphakameni bese sicela intethelelo ngesakwe ngiyakhumbula nalana sasihlangene khona sathi sisakhuluma sasingazi thina nabantu abadala abasikhuza umesona bake baba namacala sathi sisakhuluma baqhamuka hey bafana kwahleni yabona into eniyikhuluma ngicabanga ngomanje niyithatha sithatha sithatha ekutheni sesikhulile sesiyakhumbula ukuthi engathi ngeke sifike ekhaya ezulwini sikhunjuzwa ile ihlabelelo nina nonke 102 not 102 ngathi 102 102 oh mina ngikhumbule kuphakameni khona la yithi khona siyababona abaningi bengena bezofuna leyo mthetho 109 kwahle ngibheke ngifuna ukuyifunda ngoba kube nzima kuthina nina nonke niphume kuphakameni ngokwehlulwa imthe yabonga amahlasi esinye seyihlabelelo esavuka kuthina ngoba sithe masiqala ukuganga sase sibode hey sakhumbula umuzi kaNkuluNkulu awukuthiwa intombazana ekhulunyiswa thina sebasha ufuna ukukhuluma inkinga yinye sibaleke kuphakameni kodwa impilo yethu amanzi masomile masihluphekile siyapi siye kuphakameni kodwa la siyakhona siyokwenzani siyokwenza imkhuba engavumelekile kuphakameni kodwa masomile lawa amanzi azokuqeda yini ukoma uma masinamile siphumele ngaphandle siyokwenza imkhuba yangaphandle isithi ihlabelelo le ihlabelelo zisikhumbuza ukuthi asikafiki ezweni lokwenama sithi ke nina nonke niphume kuphakameni ngokwehlula imithetho siyababona bengena abaningi befuna leyo mthetho mangethwase inkosi yami ngibe umshaya emoyeni ngibafuza abangcwele ababe sebusweni bakho chaza ukuthina ababe sebusweni bakho kuchaza ukuthi asivusi intshumayelo leze indala eyikhuluma ngabantu abahlale kuphakameni baphumelela ingakho masila singakhulumi ngokuthi uMahlase wakwanikela wathola imoto into le ethintekayo ephelayo uma kuthi uMahlase wathenga imoto uma sihambile kusho ukuthi asihlubuke kodwa kufanele sikhulume ngakho kakhulu ukuthi abantu abenza kahle kuphakameni batheme behamba emhlabeni batheme bebuya bathini ithi inkosi yasekuphakameni inkosi ilanga sithehlala nathi inkosi yethu ilanga lidlulile ithi inkosi ilanga anobabuza abantu bakwezinye inkonzo ukuthi kubona bakhona nababuyayo babatshela ukuthi sihambe kanje ngoba thina la eMnazaretha uthi abukho ubufakazi obudlula ukuthi umuntu asho ukuthi uhambe kanjani uthi la uMnazaretha mesezohamba usho njengoSamuel uSamuel engakahambi uthi sengiyahamba uzwa amaNazaretha benjalo bokufanele abenjalo namanje ingakho bokukhona station musu ubona lihambe kahle lihambe kabi liyabuya lisho kodwa iningi lawo uyasho
umuthi mugule kuphakameni ngihlale ngixoxa lekathembekile udadewabo kaKekani ukuthi wathi mase egula bambuza wathi usuwabonile wona amakhosazana cha ngawabona akushiye ukuthi wathi usumbonile dokotela khuluma ngalolu hlobo labantu yilona lolu hlobo ukufuna sikhulume ngalo ukuze umuntu ayibuza ukuthi kambe mina ngoba kuthe mangigula kwabahlungu ngase ngicabanga okuzoqeda inhlungu babemazi kodwa udokotela laba abantu babengamazi babengamazi ngoba ngelinye ilanga ngifice ungayiqedi kathembekile lapha la eMagandi ngifice umacele wakamhlongo obehlala lapha ekuphakameni isalukwazi nje bese igcinele ngisifica eMagandi ngizolanda unkosikazi womfowethu ohambile emhlabeni ngimfica uboshwe ngeintambo empedeni macele uthi lindizwe wathi ushembe singangeni la uyakhala ma ngoba manje mase sisukele inhlungu siye siphatheke kabi musukhala uthi kulungile inhlungu zingiphathe kodwa emveni kweinhlungu ezingiphethe ngiyongena ekuphakameni uthi manje nina nizoceda le inhlungu zumsebenzi wokuthi ngichaba indlela ekhaya uthi muchaba indlela ekhaya uyayikwazi amemba uthi amemba lawa ngikwazayo ngaqhamuka ungibiza ngegaba uthi hawu nawe sibanibani uthola izingane zingingcolisa zizongifaka la ngikhuluma ngento yayizona manje na ke iloko esikhuluma iloko sokukhuluma la ukuthi asikhumbule ekuphakameni noma ilanga lidlulile lento ifana Thabo besihamba nawe kuthiwa ini Holocaust la khona abantu bemangala ilanga lidlulile bese kuthi phakathi nendawo kube mnyama Holocaust Museum sokufunakala ke isibindi kumuntu ofuna ukungena ngoba la akuyondawo phelela kuyona le ndawo umikuyona ngalanga neno mahlasi eyokubhubha kufanele ungene la emnyameni ngoba phambili mubuka la emgodini kuneke ukuthi loko lo ila uyakhona ila uyakhona ila lela la ngelilokoza lapha libonakala lilokoza kancane likhanya kakhulu la ukhona kodwa lizoshona melishona la inkinga yakhona akumili ingilosi akukho ukujabula la umkhona ngoba ingilosi azikho kodwa lapha la lilokoza khona kancane inkinga zimi khona ingilosi kodwa inkinga kune distance ephakathi nendawo efuna ukuthi uyile nemgidini uyile ku14 uyile ku23 izinto lezi ezodala ukuthi musu uhamba la ungasabi ubumnyama noma ngihamba esigodini sokufa angiyokusaba okubi kukhuluna ngale ndawo ephakathi kwala kushona khona ilanga nala ngashona khona ilanga la kumkhona ingilosi kukhulunywa ngaleyo ndawo uma ke uyibuka umuzizwa kuthiwa la uhamba khona emnyameni ukhanyisa ngemnikelo yakho inikelile ngesabatho inikelile ngo23 kuthiwa masulambile uhamba la emnyameni ayikho imali oyinikwa umunye umuntu awubambi into uthenga ngemali onikele ngayo ibuyiselwa kuwena imisebenzi oyenzile usemhlabeni ungale nganeno la kushona khona ilanga iyona othenga ngayo ingakanani izokufikisa la la kumkhona ingilosi ileyo nkonzo esiphezu kwawo namhlanje uthi kuDeuteronomy 32 sengizobuyela kumahlasi ngizofunda uDeuteronomy 32 verse 6 to 7 bese ngifunde ukugcina bese sibuyela kumahlasi lo ngiqalaza kusalungile kusekahle umbuzo obuzo uNkulunkulu kuthina esesikhiphile eGibhithe ulapha kuDeuteronomy 32 verse 6 to 7 uJehova nimvuza kanjalo nina abantu abayizula nabangahlakaniphile na akasiyeni uyihlo akudala na ya uma udumo ungasekho kuJehova akusiyeni uyihlo na wakwenza wakubumba
khumbula izinsuku zasendulo ubheke iminyaka yezizukulwane ngezizukulwane buza kuyihlo uyakulandisa nasemalungeni akho akutshela le ndaba esixoxa uMahlasa ngithi indaba endala sayibuza kuba izona ezindlela ezodala ukuthi ukwazi ukuhamba la kumnyama khona ngoba ufuna ukuyapi ufuna ukuya la kungakhanyisiyo lelilanga lalomkhathi la kukhanyisa khona uJehova la kumkhona ingilosi akukho kunye esikuhlalelele sihlalela ukuthi ngelinye ilanga sifike la ngashoni khona ilanga ake sifunde isithathu eyokugcina le ngibuyela kuMahlasa ithi ke yiphi le uDeuteronomy 32 lo verse 50 to 52 ufele kuleyo ntaba ukhuphukele kuyo ngithi sikhumbuza intabeni uma ke ufela kuleyo ntaba ukhuphukele kuyo ubuthelwe kubantu bakini njengalokhu Aaron umfowenu wafela entabeni yaseHori wabuthelwa kubantu bakubo ngokuba naphambuka kimi phakathi kwabantwana bakaIsrayeli nasemanzini aseMeriba laseKadesh ehlane laseSinai lokhu ningangcwelisanga phakathi kwabantwana bakwaIsrayeli uyalibona izwe phambi kwakho kepha awukungena khona izwe engibanika lona abantwana bakaIsrayeli yebo uyalibona phambi kwakho kodwa inkinga yakho yinye ukuthi awunawo amandla okuhamba la emnyameni yini ezodala singakwazi ukufikelela izwe Sambulo 22 verse 19 futhi uma ekhona osusa utho kuwamazwi encwadi yalesiprofeto uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila nasemanzi nasemzini ongcwele nakulokhu okulotshiwe kule ncwadi uma kukhona la nganeno la ngashoni khona ilanga umuntu osusa ngisho nelodizwe athi hayi ubaba omkhulu engaqondile ukuthi hayi ubaba omkhulu engaqondile ukuthi hayi ubaba omkhulu ukhulumile ngoba sesiyamuhumusha uma sesimuhumusha sesingabi ngoba le ihlabelelo okuthiwa sinamathele kuzona uthi undaba ezitha ngelinye ilanga umfundisi uZulu wakwesinye seyiteshi uZulu wasokhozini ngiyabonga ukuthi wangibuyisela endaweni uthi khona into eniyenzayo nina maNazaretha uthi niphufile nyanga yezulu nangimfundisi kusho umfundisi uZulu ke manje akusasho nenyanga yezulu uthi ngike ngene esihlabelelweni senu uthi mhlongo uthi ungitshela ukuthi ngelinye ilanga mengithi woza la usungitshela hey indaba ezithatha inkonzo ziyashoda nazi inkonzo la nazi inkonzo uthi yonke lento eyabhalwa ubaba omkhulu la uthi iyona nto le ewukudla okuzojombisa umuntu kule ndawo eminyama ephikelele lapha ngezolweni isho umfundisi wamaKristu thina siyinakile mesiyongena lapha siyokhuluma ngeimoto zethu siyokhuluma ngeimbuzi zethu le imbuzi zethu ukuthi makuyisabatha muyibone ngasensimini uthi hey angisayi sabatheni izodla amasimo abantu yeah yakuhlungu ke leyo bathi usho njalo umunye uthi baba uthi hayi baba ngivinjwe inkomo uthi ngiyenze njani ngoba le inkomo wayicela la ngenze njani ngiyithathe le inkomo uma sezikuvimba uye esontweni ngenze njani ngiyithathe sekubabili manje ukuthi ithathe noma uyayifuna inkomo angithi manje inkinga usefuna ukubuza ukuthi yikuphi okukhulu inkomo nokuyezulwini ngoba muze sabathini usuke uzofaka manje ithi inkosi yasekuphakameni ithi isabatha elilodwa ongalihambile ithi la kuyiwa khona kuhanjwe entanjeni encane ithi akuqalazwa ithi isabatha elilodwa oluphulile kuleyo ntambo kuyakhanya kukhanyisa amasabatha wahambile ithi isabatha elilodwa oluphulile uhamba eminyameni uzohamba kanjani eminyameni entanjeni ilolo suke sikulona elikhulu lento ngicabanga ukuthi isikhathi sakho sizangishaya manje ngiyafisa ukuthi nginike uMahlasa isikhathi ke manje sithi 2 minutes to
5 o'clock inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni umfundisi uJS Mhlongo umshumayeli uSpisi uThabo Sambothi ke ohleli la eMpobheni bese kuba Canon SA umfoka Mncwango uhleli ngale enkinobheni uyena usonkinobho wethu technical producer eyenza ukuthi konke lokhu kuphume kahle kuzwakala emoyeni kungalokho kuba nobuhiqihiqi makwathi ihiqi nje sibiza yena siyabonga kakhulu nase incwadini umfundisi oyithintile wayithinta wayihlanganisa nesihlabelelo zavuma inkinga ke namhlanje asafuni ukufunda ukuthi uthinta iBhayibheli kuthiwa hayi thina amaNazaretha sihlangane neBhayibheli akulona into yethu uthinta isihlabelelo noma incwadi kuthiwa nazi incwadi zentshumayelo inkosi langa hayi ayifundwa lento hawu engane sifunda amazwi kaShembe nje kuthiwa ayifundwa lento cha kwasho yena uma Thabo sibuya ethatha umshumayeli ayiphelile indaba kuzokwenzekalani uma singayimiseli ngokufika sizobona kanjani mase kufike leso sikhathi uma seqedile umshumayeli ngizongena lapho ukuthi uma ke simi ngala sokufika isikhathi sizobona ngani sokufanele sibuyele kuphakameni emthethweni kaNkuluNkulu angichazi ngokubuyela emzini kodwa ngoba njengamanje sila encithakalweni sisencithakalweni kodwa kunabantu la abakulambela ubuya lento kaNkuluNkulu amen 5 o'clock njalo umthinto umfoka amadlala uthi wangidala uye lonkeneneza ngeinsimbi lapha sibonge sesiphinde sabuya futhi sesingena kulo ihora lokugcina isikhathi ke manje sithi 7 minutes past 5 ekseni siqhubeka nayo indaba mshumayeli angabe ngisadla amaningi isikhathi la siphela nje usathi uyabingelela ngiyabonga Thabo Sambothi mfowethu sibonge nakumfundisi khuluma indaba enkulu yokukhanya okungapha nangapha phakathi nendawo kunobumnyama kodwa ukukhuluma indaba enhle yalapha ephakamini ngoba lokhu kukhanya sifikile la sikhuluma ngokukhanya ukukhanya kunguShembe akulula ke lokhu kukhanya nakho kunguShembe kuba kuhambe nathi noma sikubone sikunanele uma imiyalo yakhona singayigcini njengoba esho nje umfundisi sifika kanjani lokhu kukhanya uma singayilalela imithetho yakhe siyigcina ukukhanya kude nathi yini lezo dala ukuthi simthanda uShembe imithetho yasekuphakamini uma uyigcina akukho okudlula lokho ukuthi uyamthanda uShembe akulula ke ukuthi uma uyilandela imithetho kaShembe umhlubuke ngoba ubukhona bakho phakathi kobuNazaretha bukaShembe benza umethembu uShembe nakushoyo uthanda ukukulandela nakwenzayo ukunake lokho uShembe akwenzayo kuwe kube umthombo ogobhozayo ngaphakathi kwakho ukumthanda uShembe njengokuthi nje ngolunye usuku uBhombele hamba ebheke ephesheya wayebheke eJudiya ezowela amatigulu kwathi umewela amatigulu wayesethi gozololo nabantu ephumula usethi hawu bantu abami kukhona isililo engisizwayo sebethe ukuphumula ngale kwalendaba uyakhomba uthi manje inhlalisuthi wayesebiza inhlalisuthi ewu4 wathi gijimani niye ngale nothi uma nehlangale kule yantaba nosizwe isililo bese niyakhona
nisiqedele siyasilima akekho wazi ukuthi wakwenze njani yaphuthuma inhla isuthi masinye yathi umayiwa ngale angikhulumi ngendaba yakwa Israel ngikhuluma ngeyakithi ngithi la eMatigulu awunanga unkosikazi uma besithela ngale kwalentaba ngoba babembethi ingube ezimhlophe unkosikazi waseSalvation lo uyawazi amaNazaretha uthi hawu bantu bakaNkuluNkulu bengakabuzi lutho labantu bathi phuthumani kwase ngathi lo nkosikazi uyazi ukuthi lamadoda aphuthuma khona lapha la kunesililo khona uthi ke lo nkosikazi awuphuthumani bantu bakaNkuluNkulu lapha uyasisho isibongo salomuzi uyawukhomba kunosizi umakoti kulokusukela izolo ntambama esikwa akubeletheki awu ngezwi lika Shembe lenhlaliso uthethunye ligijimani uthe phuthumani bathi mabefika khona egcekeni nanginkosikazi uyababona bembethe ingube ezimhlophe uthi hawu bantu bakaNkuluNkulu sizani ithi lenhlaliso uthi ke kwenze njani ma uthi cha la kunomakoti lokho izolo ethi uyabeletha kubeletheki kuze kuzobe imanje angazi kokwayo izikhathi izini kodwa kusho ukuthi kwase kuphakeme ilanga babe nendluke la eyayinhle ngisho njalo ngoba yayinezikhala la obondini lwayo ithi ke lenhlalisuthi yayiphethe imboko sike mame ngoba ukhuluma kotula sizophuma ngeke thina sikwazi ukungena sizomala ngaphandle sobhoboza la endlini sifake lezi imboko zethu zimthinta umakoti noma kuphi la zimthinta khona sesiswini noma umzimba wakhe wonke zathi uma sezikwenzile lokho lezi insizwa umakoti umame lo ngaphakathi wadidisa amakhosikazi lawa ayekade emngungila ke ngudluke bathi uma begudluka basefaka lezi imboko bakhohlwa nje ukuthi abantu beyikholelo hawu lezi imboko thina sikhona la siyathandaza Jesu lezi imboko sizokwenzani ngikhuluma ngalokhu umfundisi akhuluma ngakho yini lezo senza siphumelele ukuwelalela kuleli thanela nali lambo ngaphesheya liyakhanya sokuphelile ukukhanya ngapha ngakuthini yinye into ezokwenza siphumelele ukukhumbula uShembe nemiyalo yakhe yonke asinikeze yona ngoba iukhanya zathi uma ifika lezi imboko ngumakoti zase ziyahlabelela lezi insizwa ingoma yethu yamashumi amahlanu nesishiyagalombili zathi baba wethu osezulwini sisebusweni bakho umoya wakho aweza zithi baba wethu osezulwini sisebusweni bakho mayenziwe intando yakho njengoba yenziwe ezulwini umoya wakho awehle phila abantu bakho yayisikhala ingane lapha yakhala ingane yabelethwa ngaleso sikhathi zayihosha insizwa imboko zazo zayiphuma zibuyela le zathi mayiqhamuka zehlela la inkosi ikhona uthi bantu abami nihambe kanjani wengabatshela ngaphela ukuthi inkinga ingayi lesi sililo sidalwa yini ngayo bantu abami nihambe kanjani bathi hawu baba sihambe kahle sifike kodwa usizi lolukhulu kodwa ingane sishiye iseyizelwe ngalo Shembe manje kumfundisi ukhuluma indaba enjalo ukuthi asingayikhohlwa le ndaba kaShembe ngoba iyona ukukhanya sizoxhumana naloku akukhanya ongaphesheya ngayo indaba enkulu ke leyo angiphinde ngize khona la ekuphakamini ukuphakama lokhu ngiyakhumbula nje ijaji uMadonde ekhuluma ukuthi inkosi yamaqadi yakhipha isizi khiphela uShembe cha akunjalo ukuphakama lokhu ukutholakala kwakho kwathi ngithi wayeyinduna ugwacela wamdabukela nje uShembe nangu ugwacela modlule emkhawa nangoke wayengowayisakhamuzi sakhona la maqadini wayesemdabukela nje uShembe ukuthi awu uyathandaza lo muntu ukhuluma kamnandi uyashumayela uhamba na kodwa indawo kanayo kodwa uyayifuna uyakhuluma uyathi uyayifuna indawo kodwa lothi ugwacela wayekade esekhulumele neNdiya la uPhasali ukuthi hayi uyayifuna indawo lamthembisa indi ukuthi hayi indaba ngayithola ngicabanga ukuthi wayikhona imadlana encane ayikhokhile kwatholakala ukuthi hayi iyamehlula manje ukuthi aqhubeke nayo umese bona uShembe wayesethi baba cha khona indawo la bengiyithenge endini
angazi noma ubaba ngayithanda yini umfundisi wathi wathi abesethi ubaba omkhulu mntanami ngingajabula la kodwa ake singahamba siyoyibona khona ngizothi uma uyithandile bese ngikhuluma nendiya lele bengiyithenga kulona uqhubeke nokuyithenga wena akunikeze yona ngikhuluma ngendawo yasekuphakamini hayi zange ngayikho inkosi yakhipha indawo lapha neyodwa uShembe wayitibiyela nje iqhamukela le ntabazo waze wayithola le ndawo leke ngithi kukhanya ukuphakama lokhu ukukhanya njengoba umfundisi esho nje kusezulwini lapha la abantu abamnyama kodwa ke ngeke ngisho ukuthi labantu abamnyama ngoba nabamhlophe bayasizakala nabasendi akekho umuntu ongasizakala uShembe wabo bonke abantu wathi ke ucwacela uma esefikile babonana babamkhulu wayibona indawo wayithanda wayeseyindiyeni wayesethi Phasaliya nanga umfundisi othunywe uNkulunkulu la kuthini akanayo indawo la ezokwakha khona indlu yesonto athi noma eshumayela abantu akwazi ukusontisa nabo khona manje bengithanda le ndawo ukuthi ngimnikeze yona aqhubeke nokuyikhokhela iqedele lasi lindiya laselimaka into eyodwa labamba into eyodwa nje uthunywe uNkulunkulu ayengekho bangakaza afike noyedwa umuntu la athi uthunywe uNkulunkulu kodwa amasonto ekhona athi uPhasaliya cha uma kunjalo kwacela nami ngeke nginqabe ukuthi anikeze kodwa ngaphambi kuba anikezwe le ndawo nginomfana wami la umzukulu wami uyishosha nemlenzana yakhe emncane ngicela ukuthi amthandazele uma ethunywe uNkulunkulu buphele lobo bushosha bakhe okwesibili lo mfana wami umzukulu kimi kusho uPhasaliya indiya hayi phesheya khona la ngoba imanga eziningi sifunda le eBhayibhelini sifunda into yale kude cha sikhuluma ngoShembela ngezinto azenze la kwelakithi ngoba sikhuluma nabaphesheya sikhuluma nani nina balakithi lo mfana wami umzukulu umhlophe ibala lakhe akafani nathi konke lokho ngizocela ukuthi lo mfundisi amthandazele ibala lakhe libuyele kuthina esingabazali bakhe angazi ukwacela wathini ngoba phela kwakukhulunywa naye ekhona ke noBhombela uthi ke uBhombela uphi lo mfana lo mntwana wakho okhuluma ngaye akasho ukuthi cha phela lo mntwana wazalwe nje ukuthi wadalwe nje uzosala nje uma enebalele emhlophe wanikwa uNkulunkulu wathi uma efika lo mfana lana emncanyane njalo uthi neminyaka emine wesiyamthandazela uBhombela ngeke ngisho ukuthi wathandaza wathi inkosi ibala la lo mntwana aliphenduke kulobo mhlophe balo libe emnyama wayesemthandazela futhi ngeke ngisho ukuthi wathi nalezi inyawo aziqine noma ziyincane zinje asukume lo mfana kodwa kwaphela amasonto amabili lo mfana wasukuma emasontweni amabili isikhumba salomfana sajika saba ilento wathi uma eseBhombela sembona lo mfana ehamba eshwibeka kanje wayesemqamba igama wathi uSontane uyakhula lensizwa yangaka yendiya lokhu ke umfundisi akhuluma ngakho uma sikhohlwa uShembe nalemsebenzi yakhe nje yenzile asizodlula la kulesi sigodi sosiza ngoba thina sesinikezwe indaba emnandi manje yokuthi uma sigcine lokhu siyakhona ekhaya ngithi uzo wonke amasonto akhuluma into efanayo noma singayazi imithetho yawo ukuthi ithini kodwa akakho umuntu oyisoni oyongena ezulwini esefile uJesu ukuthi lokhu kuyekeni uma ethi akungaphingwa kuqhutshekwe kuphingwe uthi siye ezulwini akungabulawa kuqhutshekwe kubulawe siye ezulwini siyongena khona ngeke ngoba lokhu kulotshiwe ukuthi akungenziwa nathi ke la umfundisi usho njalo uthi asingakhohlwa uShembe njengoba ethi singakhohlwa nje kuphakamini ukuthi asingakhohlwa kuphakamini imithetho kaShembe nakwenzile uShembe okwenze
sayilandela imithetho yakhe ukhulumile wathi ngiyawuhlala endlini yakho Jehova kuze kube sekupheleni kwensuku zami isivumelwano leso contract enkulu nje siyakhile ngeke yacichwa umuntu ngoba yakhelwe omunye umuntu uzakhele wena yona manje lezi izinto uShemba zenzile sayibona ngamehlo izona ezenze sakholwa samlandela uShemba ngolunye usuku la eVerelem la kwelakithi nangu uShemba ehla wongakabe khona lo mgwaqo wetiyele umgwaqo wawusadlula la edolobheni eVerelem uwele umdloti uwelele ngaphesheya nangu uShemba uyeza nali iphoyisa ngapha lihamba nesiboshwa lesiboshwa kuthiwe ngoba imantshi ithe leli phoyisa lihambe losilanda sengathi ikhanda laso liyahlanya sesishaya abantu lapha naye kusasamangalelwa la sihlezi khona sihamba saboshwa iphoyisa siyalwa lana endleleni nali iphoyisa liyamdonsa lo muntu ngala uShemba seyabuka lothi awukwenze njani phoyisa uthi awu ngihlushwa ile siboshwa la siyahlanya uyahlanya uthi hayi uthi ungamdonsi kanje yabona khuluma umuntu nje bantu bebaningi la edolobheni ungamdonsi kanje mkhumula insimbi uthi awuzobaleka uthi hayi sibaningi la edolobheni kusho uShemba baningi la edolobheni uma ebaleka sombamba ngoba sibaningi usho la iVerelem baningi abantu vele ayiphoyisa bese liyalalela khuluma umfundisi limqaqe insimbi wathi nje amagqatha amabili kuyiwe ezansi lapha ngasemantshini waphenduka wabheka emuva la eqhamuka ngakhona bala la nangu kwathi kuthiwa hayibo uShemba wayesekhipha iminwe emibili wamkhomba wamuthi wawa lapha wasathi hamba umthathe wathamba umlande wayiphoyisa lafike lamcosha hayi akanalutho lahamba naye leza naye uthi ke ubhombela ungabusambanga ufaka insimbi ngena naye la eshaji eofisini emantshini wathi uma engena iphoyisa lana selitshela umshushisi sesifikile iphoyisa usibani belithunywe imanje selifikile nohlanya lolo ayisithi manje akangene wathi uma engena la iphoyisa la ngena nalolu hlanya kungena abantu bayephilela lithi uthi manje hawu bese wena hamba yolanda uhlanya nje lo lokuthiwa lushaya abantu ngala ngasendle lithi iphoyisa yilululu uthi ngoba lo muntu kaphi uyayiphilela nje akanalutho kwenzekeni lalela ke yalikhuluma indaba iphoyisa ngihlangane nomfundisi uShemba la ngaphandle wayaziwa ke uShemba la yalithula imantshi yalalela kwenzeni pho uShemba thela umuntu ngilwa naye ezaneno la engavumi ukuhamba wathi uShemba ngemkhumula insimbi ngihambe naye ngithenga mkhumulo wabaleka uShemba wamkhomba ngemino wawa lo muntu wayesethi angene naye la kasenalutho njengoba umbone nje naye wathi uhambani nimbheke uShemba babezomthola bathi baqalaza ezansi nangu uShemba bathi sehambile sithi lowenza nje uthi ke umfundisi asingakhohlwa imisebenzi uShemba yenzile ezokwenza sinamathele emthethweni yakhe singahambi nje sithi kobonakala phambili cha asihambe sinethemba lokuthi sihamba nalokukhanya okunguShemba sihamba nalokukhanya kwemthetho kaShemba ingasesindi ufunda isihlabelelo la nina nonke niphume kuphakamini asingaphumi ngoba sithi siphuma thina oyedwa nje uthephuma kube ngena ishumi lizofuna lemthetho ukuze kuwelwe kulesi sigodi esinzima umfundisi akhuluma ngaso akuyona indaba encane le iyasekuphakameni indaba injalo iwukukhanya izinto zonke akukho okwasekuphakameni akwenzile uShemba okulala phansi sathi uShemba unjengomnenke la edlule khona umnenke kuyabonakala injalo le ndaba yethu ngolunye usuku elapha entabeni zaKwaZulu esempangeni wezo ningixolele ngalomkhuhlane amakhaza amambi esongoye wama okhalweni wayesekhomba ezansi nomhlathuzi wayesethi bantu bami uyakhomba abantwana laba hamba nabababona wathi lapha ya ngibone
umuzi omkhulu kuthiwa isikole semfundo ephakeme umuzi omkhulu la kukhona uNgoye namhlanje iUniversity yakwaZulu uthi ngibone umuzi omkhulu lapha ya uthi othi lo muzi mase wakhiwe bese kugcinwa kwakhiwa indle enkulu eyoqanjwa igama kuthiwa uBhekuzulu ngiyabuza ke ezweni lonke awukho uBhekuzulu lapha yongoye kodwa kwakhulunywa ngawo umfundisi uhlale ekhuluma la ngoIsaiah 41 sitsheleni abake bakusho ngaphambili nabake bakusho ngemuva ukuthi kwake kwenzeka nokuyokwenzeka ngaphambili sikhuluma ngoShembele yinenye edingekayo la ngoShembe sinendaba enkulu thina siyikhuluma yasikhuluma imfukumfuku iyadinga nje ukunakwa le ndaba incane kodwa inkulu kabe ngolunye usuku phuma umhlangano la ekuphakameni wathi uma la phezulu kwaDube ngikhomba ngilonga ukuthi la phezulu kwaDube sengathi abantu bonke bayakwazi kodwa ke la kwamafukuzela wawusiyaphumula umhlangano ifinjwana elifishane leli wawusiyaphumula umhlangano uBhombela wayesengena la kuDube bathi uxoxa bathi besaxoxa kwasokuqhamuka indoda la umshumayeli baba kukhona ingane esishawe inyoka la ngaphandle ngesizulu ke kuthiwa ingane isisolwe inyoka hawu wethuka uDube base ekhabetheni uDube wathatha izibiba bayibeka la wathi Shembe kule ngane esilimele indaba yenyoka nazi izibiba wayesethi uShembe kulungile Dube bathi uxoxa noDube siyaphuma uShembe wathi umephuma uShembe uhamba noBhoko wayesethi iphi lengane esolwe inyoka base bethi nayi baba sebezamile la kuyibopha angazi ukuthi inyoka yayishayela ngaphezulu kweqakala phezulu nje kweqakala bayibopha lapho ngendwangu ngoba kuthiwa igazi alingenyuki wayesethi sondezeni la wathi angayisondeza phambi kwakhe uDube ngoba kwakuzobukwa phela ukuthi inqaba lingakanani yini azokwenziwa nezibiba lezi ezingase zikwazi ukuthi zibambe lesi sihlungu singenyukele enhliziyweni ngoba kuye kusho njalo Bombela wayesethi bathi wayesebeka uBhoko hayibo wayesebeka uBhoko unalo na uBhoko lungakwenza lokhu nezikhali kwabaphathi izikhali wasebeka uBhoko enxebeni laphuma igazi latsaza phambi kwaDube latsaza igazi yayisiyamemeza indlondlo yathi sokwisi sesiyahamba umhlangano usuyaphuma uyahamba kwasukunya yayihambela intombazana ingaqhuki ingenalutho sikhuluma indaba kaShembela akuyona indaba le esikhuluma ngaye engekho endimeni la eLamonti kwakhona isitolo sakwamkhungo khuluma ngokwaIsrael ngikhuluma ngalokhu kwakithi umkhungo usonto 5 mission sengathi wayemfundisi futhi enesitolo isitolo sakhe sabonakala ukuthi siyawa kulaba abathengi ke ababefika lapha esitolo kwakukhona indoda yakwaGumede lapha ekuphakameni yayikade inhlalisuthi nje usethi ke umama wakhona esahambile umkhungo Gumede ngoba niyasonta ngoke ngicela umthandazo la isitolo izinto kazihambi kahle usethi uGumede cha kulungile mayikho inkinga ngingayimema inhlayisuthi namakholwa sifike la kodwa sifike entambama sewuvala nje isitolo wathi ke unkosikazi umkhungo cha kungakuhle impela kanjalo ngingaphazemiseke mina nabantu njalo Gumede abasangena isitolo indaba enkulu la wayeseyibika uGumede le ndaba bafika amaNazaretha afika ekhaya la elethe umthandazo uJakobe 5:17 umthandazo sikhuluma ngomthandazo osebenzayo umthandazo oqinileko okwazi ukuveza izinto umthandazo bafika la amaNazaretha ayeseyasina umthandazo wamaNazaretha la ekwenza kokubili kuyahlangana kodwa kuyinto eyodwa kumthandazo asina amaNazaretha la athe sasina amaNazaretha akukhala isigubhu la ku ceiling phezulu esitolo kwase kuwa igundane khona okuthiwa ingoso elincanyana alimhlopheke le lathi khahlatha phansi
lathi umaliwa la lashayeka la emlonyeni vele ke lona lenze njalo nake lashayeka emlonyeni liyafa kwathi kusenjalo langanakwa nje lelo gundane kodwa nanti liyawa la liwile la bayalibuka lesibili kwaba eliyelo eliphuzi nanti yana la khahlazeka la wela phansi la ho kwayisimangaliso nje athandaza amanaza lethaphuma amagundane lawa awona amanaza lethawa dudulele eminyango lapha kwana kwakungasangeni umuntu esitolo ngisho njalo kwathi ngakusasa bangena abantu esitolo izisebenzi zasesitolo eLamonti la kuthiwa kuse ibhuni izisebenzi zasesitolo zazi ingekho kulomthandazo wamaNazaretha zaze zabuza kumama zizwile ukuthi umthandazo wamaNazaretha uyeza zezwa futhi ukuthi ufikile uma abantu sebengena kangaka esitolo zabuza kumama ukuthi hawu namhlanje ma kwenze njani kanti laba abantu bafike nani uthi hayi angiyazi into eyenzeke la abantu ingane esitolo ezazisebenza kwaphambana endlini engcikeni kwaphambana abantu bezengena esitolo ngalomthandazo kaShembe uthi ke umfundisi asingakhohlwa uShembe akwenzile ukuze sedlule kule ndimane eminyama le ndima eminyama esingeke singene la siya khona uma le ndima eminyama sihluleke ukungena khona uyibeke kahle umfundisi wayesithi ukukhanya kungala bese kuba mnyama na kuyalokolokoza phesheya okudinga sihambe siyofika kuloko yakhona ila siya khona indaba enkulu le ake ngicaphune futhi la indaba yomthandazo indaba enkulu kabi kodwa ngaphezulu komthandazo indaba kaShembe inkulu uyadinga ukunakwa noma ke ubungayifuni kodwa uyilalele nje bese uyayinaka la emkhomazi esigodini ngithi kusebhewula kwakukhona indoda yakwaNdlovu eyomNazaretha yayisihlobene nabantu kwacele ithi mzala kulocele waganwa locele weyisayoni waganwa umfana wakhe ngithi kwaba khona umakoti la kwacele wahlala isikhathi eside umntwana engenayo ngelunye usuku lo Ndlovu usethi cha kuyasho nje kuyafika nje kuyena hayibo umzala kanamntwana uthi ngeke namhlanje ngiyahamba ngiyakhona ngiyothandaza ngicela uShembe ampha umntwana umfana usethi ke ucele uNdlovu lo ukuze lokhu kube isiqiniseko wayesebheka la endukweni zakhe ngapha ngakithi ke kunomsimbithi babethu uKE special babethu umsimbithi induku engaphuki ngoba wayehlula belungu ekukhulumeni uthi hayi abantu abamnyama bakhona akaze nje ancetheze basebheke endukweni zakhe la wayesethola induku ende engaka wayesethi le nduku ke ngizocela uShembe abapha umntwana umfana le nduku ngizohamba nayo lo mntwana umfana uma esezelwe na induku abomnika yona alusi inkomo zikayise awu ngane kwanele umfundisi ukhuluma indaba enkulu la ukuthi ngeke sifike lapha pheshe manje nasi sifunge senziwa uNdlovu njengoShembe indaba enkulu le njengoba ngisho ngithi ufuna ukunakwa lento uma uyikholwa wena ungeke ukwenze lokho okwenziwa uNdlovu fanele ukunake ngoba ziningi izinkolo ezikhona kodwa kuzona zonke eziyezulwini ungakhohlwa phela ukuthi nangu uyakhuluma la uJehova uthi bazokhonza ezinye izithixo bangikhohlwe mina sengibenzele konke okuhle bangihlubuke bakhonza ezinye izithixo wena ukhonza siphi uthi uNdlovu ngololu suku kuNdlovu wasephatha ngalubhoko lwakhe ngapho waphatha ingubo emhlophe wayethula emgibeni wayigaqa la ehlombe nanguya ebheke lapha ya kwacele wathi mefika kwacele ngene esangweni nanguya umza wakhe wesimame mzala awangeke umzala wakhe lo
nina zala balomakoti okuzokucelela kuye ukuthathola umntwana weluka amacansi uyeluka lapha amacansi wabona umza wakhe lo ngoba weyisayoni ukuthi umzala namhlanje uphethe ingubo wayesesuka wayeshiya phansi indaba yamacansi ongena endlini wayesevathe zakhe naye usethi ke uma sekuthandazwa sekula endlini yokuthandaza uthi uNdlovu mzala nila lesi sikahle le ndaba abakane ngithole ndawo mzala namhlanje nansi induku engiyiphethe yamkhombisa induku uphethe induku hayi ubhoko uphethe induku nayi induku engiyiphethe ngizocela ushembe namhlanje ukuthi la ekhaya akaniphi umntwana womfana ukuze athi mesezelwe akhule athathele induku alusingu inkomo zikamzala la igcikini angazi ukuthi wathini kumza wakhe lo ngoba phela uma ukhuluma ngomthandazo kuye kwesathi uyadlala nje kanti ukhuluma ngendaba enkulu kwathandaza wayesethi uNdlovu sekuqeda ukuthandaza wathi mzala letha ukhukho oludala ucansi oludala wathi angamnikeza lona wayesiyayigoqa lenduku wayigoqa lenduku ngalolu cansi wayesethi lithatheke mzala lolu cansi ulushayela ulufake lapha emshayweni phezulu kwasemsamo ubeke khona uthi ke uNdlovu kuyothi ke uma mzala umntwana esezelo womfana khiphe lenduku umnika yona uyolusa kaye inkomo zikamzala kwayihlaya nje ayifaka lapha umza wakhe uyakubona ukuza ucatshanga ukukhulunywa kweingane ithatha 9 months ingane asazi ke la ukuthi yathatha isikhathi esingakanani kodwa izange isithathe isikhathi eside kwathi uma kuphela lo 9 months umakoti eyisolile yazalwa ingane kwangumfana saphuma lesalukwazi sakwacele sathi umakhuzwana sakhosha lengubo la lenduku lapha emshaweni sayibeka phansi nanga umntwana uzelo umfana sahalalisa sathi halala siyakubonga uNkulunkulu wasekuphakameni sasiyobonga abantu ngaphandle wathi khula kuphakama ngoba kwase uthi ke umfundisi asingakukhohlwa lokho ukuze siwele kuleli findwane elimnyama alilide alisona isigodi esifishane nje kodwa kuhambeka kabuhlungu khona kumnyama lokho ungakwazi ukuthi unyawo uzolithatha ulibekephi kodwa ngaphesheya kuyakhaya ngoba ukushemba ukukhaya mfundisi ngikhuluma indaba enkulu la kodwa injalo le ndaba oyishoyo ayina kujika futhi uma singeve sizolandela lemithetho kaShembe asiye kuphakameni Mshumayeli namhlanje unikezela abantu ekuthiwa ama researcher ababhali yonke into icontent exaki yabo nje leya namhlanje uyikhulumile uma ikulezi ingane zama Nazareth ekuthiwa zama historian zama research bangakhipha umqingo wencwadi ngalento oyikhulumile nje eyimsebenzi kaShembe mangase kuthiwa bayilandela bengena indawo nendawo umuzi nomuzi walabantu kade ukhuluma ngawo bafike nje babuze bangakhipha ichapter ugqitsi badlulele komunye bakhiphe incwadi nje leya namhlanje akhona ke abantu abathi bama researcher kuleli bandla usubanika icontent enzima kabi uyikhombe phesheya kuthukela wayikhomba lana eThekwini wayikhomba ku Road 6 iBhone lamonti nayi iBhunda ku Road 6 tshela mina wayikhomba enzansi South Coast ingakho ethi namhlanje unikeze abantu abathi bama research content eningi kakhulu ukubona ke ukuthi benze njani indaba enkulu leyo ukubona ukuthi benze njani bahlale bethi bazobhala bayabhala abenzani nayi content bayitholile namhlanje indaba enkulu le isibonga kakhulu inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni uThabo kaSambothi lo onihleli naye nomfundisi JS Mhlongo nomshumayeli uSibisi sikhona ke endlini zokusakaza inanda FM phezulu engqoqube WhatsApp wethu naye sisivelelwe inkinga manje sekuvele kuthi lwaphe nje la
kodwa uCanon ke ubhizi uyaxakazisa ningasibheka lapha ku Facebook page othi sikhumbule kuphakameni ungabhala khona ushiya umyalezo sizofunda kahle lapha ya ku Facebook ngeke ngambona ubabuhlongwane eNewland East ebingelela lapha ya ku WhatsApp ke hayi lo westation lo group kasikhumbule kuphakameni ngibonile ubabuhlongwane sengimthatha nje ngoba ngimbone lapha ya egroupini kasikhumbule kuphakameni ku WhatsApp ikhona igroup sikhumbule kuphakameni ku WhatsApp bangena nje abantu kukhulunywe zona indaba zasekuphakameni mfundisi sesiyanga semaphethelweni inhloso yonke lento izokwenzeka nini sizikhona nezimpawu zokuthi sakuzawulunga inhloso yokuba iNazaretha enkulu akukona ukuthi sicebe sibe namakhosikazi sibe nemizwa emikhulu kodwa ukufika ezulwini ukuthi masifa sivuke inhloso ilapha kwabaseKorinte 15:51 to 54 Korinte 15 verse 51 to 54 ethi bhekani ngiyanitshela imfihlakalo asikulala sonke kepha siyaguqulwa sonke 52 ngesikhashana ngokuphazima kweso necilongo lokugcina ngokuba icilongo liyakhala abafileyo bavuswe bengenakubola thina siguqule 53 ngokuba lokho okubula ukumelwe ukumbatha ungaboli nalokho okufaka kumele kumbathwa kungafi kepha nxa lokho okubula usekwembethe ungaboli nalokho okufaka kwembethe ungafi kuzagcwaliseka izwi elilotshiwe lokuthi ukufa kugingiwe kwaba ngokunqoba ufunda into esencwadini yomngcwabo kaShembe ngifunda yona iqhubulo kodwa uyifunde eBhayibhelini ngifunde eBhayibhelini ukuthi njengoba sila nje sifana nabantu abafakwe endaweni ebandayo ukuze lapha la kumnyama khona masambe passage ngoba uma ungenako ukukholwa uzobona wena lo okuzofanele ungakhunjulwa ngoba ufile la khulunywa ngabantu abazovuka abantu abadlulela abantu bazothi mokufika ukulala abangazofa abazolala bese bevuswa imisebenzi abayenzile bavuso 14 bavuso 23 ibona la besikhuluma ngawo konke lokho sokwenza la ingoba sifuna ukuthi siba abazolala bavuke singabi abazofa laba bangakhunjulwa right ithi ke incwadi simaphi njengamanje uyena yedwa ubaba wasidalayo uyena umama wasincelisayo asikho nesikhathini la khona sokusebenza khona impawu ezisithupha ezo6 abathathu lapho singesebona abalo wathi uShembe wasibuyisela kuye kuba sibuyele kuye sibe ngabantwana bakhe njengalo sesingabatwana sasingabatwana bakhe kakade asisenayo nomunye ubaba asishayile uPaul esilo ethi ke incwadi engizoyifunda manje 36 kwabaseKorinte ethi kanti singaba kaApollo yini sabhabhatiswe egameni kaApollo yini udumo maluwe kuye emhlabeni njengasezulwini alukho udumo oluzophinda lube kumuntu udumo lukuye emhlabeni nasezulwini uma sibhabhatiswe uApollo asilona ibandla likaApollo noma uthi uApollo enzeni kodwa sibona bakaApollo ngoba uApollo akanayo lokulokozayo masudlule ebumnyameni akanalo izulu uApollo ngakho asohlangana noApollo thina silangazelela ukuhlangana noNkulunkulu othuma uShembe right uma uShembe efika la esesebenzile ahleka usula amagwala athi kuyaphela lokho kodwa namhlanje sikubona kungapheli ngifuna ukudlula kule ndawo ngiyazi abantu bazothi abanye kade sambona uma njoba ngowakamhlongo nje kukhona umuntu owenza ihlazo wakwethu bese izitha zomuzwa kamhlongo iqale ihleke
angithi asizwani nalomuntu wamhlongo wakwethu kodwa wakwethu yena njoba ngowakwethu bese ihleka izitha lezi ithe ihleka izithe zake zahleka unguqa ukhokho wami ya yabona usenza into eyenziwa uyise mkhulu unguqa uma ngilekelela izitha ngesinye isikhathi kufanele noma kukhona ungezwani ngikhuluma indaba kaApollo njalo ngisekhona lapho ukuthi singagcini sigcine kakhulu kuApollo uApollo bexabene uApollo enebandla lakhe lo munye enebandla lakhe kodwa sibhasobha izitha ngizofunda incwadi ekhuluma ngezitha sibhasobha ukuthi asijabulisi yini izitha uma manje sihlangana nalabantu la ubaba mkhulu uthukiwe kakhulu kuthiwa wandisa ubaba mkhulu kuthiwa wayithwele ubaba mkhulu kuthiwa wayebulala abantu enhlangakazi ngaze sithole thambo thina silusile enhlangakazi nabandawo abatholakala ngondawo mina ngiwakhona ngiluse khona thina mohamba umhlangano silusile enhlangakazi ngikhumbula ukuthi omunye waxoxa okusahlaya kodwa kwangenzeka uthi kwathi ngo12 wehamba nomuntu kusahlaya kona kodwa kungenzeka uthi kwamenyeza wathi sokwisikhathi yebo ikhona le ndoda izisaba vele ukuthi hey kuthiwa kubula umuntu la ngingabulawa sokwisikhathi kuthiwa wayelele etendeni nabantu kuthiwa waphakamisa hayi moNazaretha ngineyingane iseyincane kabi ngingangibulali mina ucabanga ukuthi kuthiwa sokwisikhathi sokubulala umuntu ucabanga ukuthi uye uqada uyena manje lo ozobulawa kuthiwa waxolisa umuntu waxolisa kwaze kwayindaba namhlanje kunezinto ezitrendayo okuthi ushembe wenza ukuthi kunendoda ethuka ushembe lade kuvakashe khona omunye ushembe asiyinakeke lento yokungezwani kwethu ukuthi isitha singena kanjalo uthi wena uhleka ukuthi kuthuka lo wangoniphikisana naye kana abantu basagijima entweni endala yokuthuka ushembe lo ukuthi lo usefana noyisemkhulu usemkhulu wenza ukuthi ngisho noma kuthiwa kwenzekile kodwa kuthiwa indaba yasekhaya kwaphela nje ngikhuza lento ke yokuthi uma uhleka namhlanje kuthukwa uzothina ukuthi lezi zithe yithukayo namhlanje yilezi zithe zayithuka uBhombela ziyitholile ishansi uzolekelela zona uBhombela kubhale ngaseyitheni la ziqede ngalo ziyabuya iseza ziyeza nakuwena ngoba inkinga yazo ubaba mkhulu kakhulu khona abantu thaba ukuchobozisa yokuchoboza yonke into yakhe khona abantu thaba uthi phela unkosikazi ukuze sibanqobe abathakathi uyabathanda into efuna siyenze ukuze ahlehle kubona sibaqhathe bodwa uma senithathwe nodwa kuzothi kuqhamuka isitha nihlangane nesitha nithukane nodwa nithuke igama elingathukwa ngoba uma isitha sithuka igama likaShembe nathi sesiyaphakamisa sithi hey uyasiphoqa kanje nifakaze kodwa anikwazi ukukhuzana ukuthi sibani mukwenza lokhu uyeke kodwa nihlangana nesitha sithi lithi incwadi kaHezekiel 36 incwadi kaHezekiel 36 ngithe sokusibulele lokuthi sinophawu lesilo sesinophawu lesilo manje sinomkhubo omubi mina ngoka sibanimani sabhabhadiswa egameni kaSibanimani yini noduma kuselona kaNkuluNkulu sokolo sibanimani uma siwela la suka la ndawo sofica uSibanimani yini ukuxabana kwethu akungangeni emsamo ngoba ukuxabana kwethu mangena emsamo sizogcina sithuka umsamo wethu ialtar yethu soyithuka ithi ke lencwadi engiyifundayo wena ndodana umuntu uprofeta kuzo izintaba zakwaIsrayeli uthi nina intaba zakwaIsrayeli zwanini izwi likaSimakade isho kanje ngithe ahleke usuka amakhwala athi ha uyaphela lokho angiphinde wena ndodana umuntu uprofeta kuzo izintaba zakwaIsrayeli uthi nina izintaba zakwaIsrayeli zwanini izwi likaSimakade isho kanje inkosi uSimakade ithi ngenxa yokuba isitha sithekini ashila sabuye sathi izindawo eziphakemeyo zasemandulo
seziyifa lethu. Ngakho ke profeta uthi isho kanje inkosi uSimakade ithi ngokuba impela banenza naba incithakalo banilimaza nxa zonke ukuba nibe yifa lezizwe iseleyo. Ngakho ke zintaba zakwa-Israyeli zaneni izwi lenkosi uSimakade elithi isho kanje inkosi uSimakade kuzo izintaba emagqumeni emfuleni ezigodini ezindaweni ezincithakala emzini esisele dengwane esiyimpango nesiyinhlekisa yezizwe eziseleyo esizungezwe gimbici. Isho kanje inkosi uJehova uSimakade ithi impela ngentukuthelo yami evuthayo ngikhulumile ngamelana nensali ezizweni nayo wonke uEdoni abenze izwe lami laba yifa labo ngentokozo nangenhliziyo yabo embi ukuze lilahlwe libe impango. Uthi bathi abantwana bakaIsrayeli la khulunywa ngokuthi noma ke namhlanje siyinhlekisa ezweni kodwa ngelinye ilanga bathi abantwana bakaIsrayeli mase behleli emfuleni waseBhabhiloni bathi ngasemfuleni waseBhabhiloni sahlala khona sakhala lapho sikhumbula iSiyoni amahabhu ethu sawaphanyeka eminyezaneni ephakathi kwawo ngokuba basithumbileyo babethi sihlabeleleni elinye lamagama seSiyoni. Simaphi namhlanje kuthiwa ehlabelelweni sayilahla indaba kuthiwa la magama ahutshwa kuphela makuyini makuyimkhosi kaJehova. Ukhona umkhosi kaJehova segaraji ukhona umkhosi kaJehova semgwaqweni naselwandle ukhona umkhosi kaJehova solwandle. Le hlabelelo zihutshwa kuphela uma kuyimkhosi kaJehova kodwa ngenxa yokuthi sesingaba kaApollo sesingaba kaHezekiya sesingaba kaMatewu sesikhohliwe lehlabelelo sesikhohliwe uthwane. Ingakho ke ethi uJehova anobhasobha izithazeni ezithashila ngoba zasho kumqali wendlela zathi he kusasa kuyophela lokho. Ilezo ncwadi bengifuna ukuvula namhlanje ithi ke enye yokugcina noma ngeyona yokugcina kepha ngezinsuku zezwi lengilosi yesikhombisa lapho iza kubetha icilongo imfihlakalo kaNkulunkulu isiya kube ifeziwe njengalokho ezazisa izingcelo zingilosi zakhe abaprofeti ngezindaba ezijabulisayo. Kuthe ukuba livule u8:1-2 lo kuthe ukuba luvule uPawulo esikhombisa kwathi du ezulwini kungathi ingxenye yehora ngase ngibona ingilosi eyisikhombisa zime phambi kukaNkulunkulu zanikwa amacilongo ayisikhombisa. La kukhulunywa ngokuthi embeni kwencithakalo esikuyona uthi inkosi yasePhakameni ithi ngelinye ilanga sobuya thina boshembe. Le ncwadi ke ngikhuluma ngayo la ithi ingilosi zazi7 kodwa kwathi eziwu6 zafakwa phakathi kwabantu bencithakalo. Phakathi kwabantu bencithakalo kwakusekhona abakhumbulayo abantu abakhumbulayo laba nje wasikhuluma nje abathi hey wasikhumbuze ePhakameni njalo. Kuthiwa ke kwathi ingilosi eziwu6 zangena phakathi kwabo. Le ka7 yakhuphukela emzini okukhulunywa ngawo osuyincithakalo osuchithiwe. Kuthiwa yayilindele ukuthi la kuhlangana abantu abawu 144,000. Labantu aba144,000 kubantu abangaki? Abantu abangalibekanga uPawulo esilo olo6 abathathu. Abavumanga ukubizwa ngegama lomuntu, abavumanga ukuthi thina singaba kaOmega, singaba kaApollo. Banqaba. Yibona laba namhlanje esihleli la sikhuluma indaba kaBhombela sikhulumela ukuthi labo bantu aba144,000 uma sokukhala icilongo ingilozi enkulu yasezulwini uthi ushembe thina boshembe sisazohamba kodwa la sibuya khona lo mNazaretha beyobuhla uphinde kasikhombisa buyoba buhle uphinde kasikhombisa. Sihleli la senzela ukuthi mzwane ebuyayo likhala icilongo emzini omkhulu wasePhakameni kube khona bathi sabezo sibisi bekhuluma indaba ezindala siletha itestimony yokuthi kwathiwani. Itestimony iyona ezokushumayeza wena ukuthi kwakhulunywa ngalento sengibuyele ePhakameni.
umuntu Lawo abuyele masi. kuphakameni ekhona lapha ya ngoba imithetho abese ijingile bese itshingile siyakhunjuzwa Khunjuzwa yona yona. Hawu, angikuyeke manje lokho ngibuyele ekhaya ekhona lapha ya indaba enkulu leyo mfundisi 1 to 4 ubuthe 1 to 4 1 to 4 ku 24 Mateyu ubuthe manibona incithakala balekela Balekelana nendaba endabeni. usuthi ku 24 ku 29 to 31 la ngisekhuluma yashintsha manje eyokugcina lengifunda kepha masinyane emva kosizi lwezinsuku ngithi sosizini manje xa beni ibandla konakele kodwa uthi yebo senibalekile nabalekele intabeni kepha masinyane yiloko kushiwo inkosi uthi thina kwashembe siyobuya ubuhle bomnazaretha buyophinda wasikhombisa 90 ezokwenzeka 24 29 to 31 kepha masinyane emva kosizi lwalezo zinsuku ilanga liyakufiphazwa nenyanga yokukhanya nezinkanyezi ziyakuwe ezulwini namandla ezulu ayakuzanyazanyiswa khona kuyakubonakala ezulwini izibonakaliso zendodana yomuntu bese zikhala izizwe lezi kade zihleka bese ikhala zonke izizwe zomhlaba zibone indodana yomuntu iza emafini ezulu inamandla nenkazimulo enkulu ile nkazimulo ezophinda wasikhombisa amen iyakuthuma ingilosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo lisazokhala icilongo lisazokhala icilongo laba bathi ha kuyaphela lokho ushilo la wathi ngeke kuphele kumile ngona phakathi kuthiwa ke lisazokhala icilongo ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni emine kama sihlukene kangaki Hey, angisazi. cha ngikhuluma ngo-official Cishe official 4. sihlukene kane Cishe 4. kuthiwa emoyeni emine kusukela emkhawuleni omunye wezulu kuze kube komunye umkhawulo lisazokhala icilongo sihleli la sixoxa le ndaba nje siyixoxa ngethemba sabi lisazokhala icilongo amen Amen. Ake ngibheke lapha ku Facebook inkosi entsha mzukulu kaDela ukhona Sizwe Qabe amahle entshangase ukhona Selinda Ngcobo ukhona ku Facebook uWhatsApp hayi ungathi yasinabela muzokhona entshangase uthi mina yesabatha ayibenhle kwabangcwele siyabonga kakhulu bobaba ngokusiphuzisa kumthombo ongashi kwabaphuza kuwa basoze baphinde boma ngifunda njalo la ekhaya njengoba ngisemncane nje uyabonga lapho untshangase nangu siyamkhize naye ukhona Nkosi Velezwini Mvulane uthi mntwana waselangeni uphathisiwe baba siyabonga Sambuthi siyabonga la obana bakho khona uMahamutsa ayikunze bovu noma kubandi hlezi ikhona Trevor Madondo khona siyamkhize ukhona samukela umntunga Mpilonhle kaBoka Qolomba Matikwe mzokhona entshangase naye ukhona siyaxolisa ke lapha ya ku WhatsApp awuvumi ngicela sivalelise kulemzuzu emibili eseleke manje bese siyaphuma angibone nakwelizayo sobe sikhona sikhuluma indaba kaShembe ngoba uShembe ungukukhanya njengoba silo sibabazile nje inkosi mayivuma siyophinde sibonane amen haleluya kubo bonke abebelalele siyacela ukuthi uNkulunkulu abaphe indlebe esithathu abanike indawo yokugcina amazwi wonke amahle ebese wahlunga abe mabe wabuyisela eceleni inkosi yobuseni kuzwile amen inkosi mayivumile sasa 9 to 12 isikhona lapha sithi sikhumbule kuphakameni Queen Rejoice nobaba uDimbane Queen Rejoice akakho kusasa ukhona ubaba uDimbane umsomluko Health Mondays 11:30 to 12 ngizobe ngikhona noNdundulu Nkosi yomusa enibusisi